Standby papagayam, sumarsarunon ti Dear Manong Nemi, sumarsarunon papagayam ti programa tayo, Dear Manong Nemi. Medyo agahang lang na ti computer tayo. Kasabulan ng sa ti kasukat na. Padanan niyo papagayam ti Dear Manong Nemi, agahang lang na ti computer tayo. Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag, abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablawak tinimbag nga bigat kada kayami nga sa kapala. Nembag nga bigat, nembag nga aldaw, nembag nga oras kada kayaming amin nga sa kapala papagayam mi. Ano yaman nga oras, ano yaman nga aldaw, ti ayan nyo ita, papagayam mi. Alagad happy watching kada kayaming nga sa kapala. And please share this program. Share. Kahit padaanan niyo papagayam ti pagkasaritaan ni Amor Sulo na napuluan iti ice cream vendor. Kita kaya nga tamatan nagitaglaklako ti ice cream. Ice cream vendor. Anya ti pakinaigan ti biyag ni Amor Sulo ti ice cream vendor nga title dito pagkasalitaan. Sagodayon nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Amor nga napoluan iti ice cream vendor. Dear Manong Nemi. Awan manen ti maobrak, ididay nga sardam, Manong Nemi. Tanakaluto akon. Ororay klaengen, Manong Nemi, ni Via, nga anak ko. Dadalabiit na panan na. Kalbasan na, ison tumeten ti pangi, ibaon kon tumeten, ison tumeten iti agitasar, iti pangrabi imi. Nusubang petlakit din ni Via. Huwain Manong. Katagabo tawan ti maobrak, cellphone ko ma. Ngayon mat unay mahilig, namang kuti-kuti ti cellphone ko. Agbuyak ko matitibing, ngam itareta nga oras, kabutang ko unay nga buyaan, di kitay makapasidtuker, nga damdamag. Seknan iti krimen, ang mapaspasamak Manong Nemi. Uno saan,
Asagnan kada kita aggaapa nga politiko. So nga tinaramid ko manong naimi. Nabong ko inala tidaan nga puto album. Apagakurad ko manong naimi idi makita. Tiladawan. Nga parupa deta nga puto album. Manong naimi. Agkupkupasen deta nga ladawan. Gabutan na bayagan deta nga ladawan manong. Iradakang Pelaiti High School kay ni Amanda. Nakapimpintas ni Amanda manong nemi naman pa agkupkupasen deta nga larawan munod ladawan. May bagay akmet gapot agwapo ah. Nakais-isem kami. Nga inakbayak. Nga padpada kami ngumis-isem. Nga nakadagkat manong nemi dagiti pingping mi. Amanda. Kumusta ka itan? Manon nga tawin na palabas. Malaglagip nakpengata, Amanda. Namanin bisituwek manong nemi tibibig ni Amanda itiladawan. Sa ko iharakop. Arakopek deta nga ladawan manong nemi. Kumusta ka itan, Amanda? Nasingaak, irideta manong nemi, nga ba naglaglagip ko. Iridumtengen ni Bea. Tang, daakon, mangantan. Saan ko nga naikasi? Haan ko nga naikaso manong. Iri makita na nga tati photo album amo na tamanen. Nga inruar ko manen manong nemi, ti akupkupasen nga ladawan miki ni Amanda. Tang. Bea na kada kagaya mo. Dahil takay manen. Agdir manong nemi kayo manen. Alam, pasensya kan. Awang amin ti maaramid ko eh. Panangur-uray ko kin ka. Ikaw agad sa rin. Tamang antan. Tatangin na ya. Manong nga taon tinapalabas. Iso malaglagip yun. Sa Gondopolos maripatan ni Amanda. Iso ti first love ko. Iso ti first and last love ko. Tamang nang nama kayo, nga kita kay Tupay. Nang namnama kayo, nga matungpal tumit lang hindi kiti karin kariyo. Saan harigat ka na mapasamag na itatatang. Awan di posible ka na po, Diyos. Hindi ko mapailang amin imbawing nyo trik na iti sa bali. Tapos nakaasawa kayo. Naglaklakay kayo nga baro. Imbag tanapanon ito na nga dap. Kat inadapdak. Isong andaak nga anak yo. Andaak nga anak yo nga santumang baybay akada kayo. Iti panaglakay yo tatang. Gabuti patpateg kayo. Agyaman nagbiya. Very emotional man ni tatang. Umay kakitin. Ingat agidasaran. Tapos umarunong ako. Mangmangan kami manong nemi itirugyan manen ni Bea tag istorya. Tang. Maybe next week. Rumarton ti resulta. E di pa nag-board ko. E kaya sabi ko mga anak. Tamay saka ka lagi di makarawar. Tapos agbalingkan ton ka CPA. Agbalingkan ton nga accountant. Kaya doon naman sa akong nga accountant. Nagtrabaho ko ito makatawan dito eh. Sa ako man tumatpadasan ti mga nagtrabaho siya abroad. May apay mo madayo ka pa lang. Iso nga ron nga pinagbasa ka, pinaggraduar iti accountant, tada katulungak, iti negosyo. Ito atang mo. Apay. Paglibi ka manin. Negosyo. Kati negosyo ka nagaramid ka naglako iti ice cream. Diyo ko na yung tatang. Nga dan tumata iti jokanyak nga. Iduron-duron ko nga kariton. Santo adan to. Kring. Ice cream. Aglako akto ti ice cream. Ang may sakto mat nga. Ice cream vendor. Apay.
Nakakatkatawa? Nakababain? Saan ko kunain nga nakababain na tatang, ang accountant nak, ang ba rin nagtulay ng ice cream vendor? Ni tatang mo. Oen manong nemi imbagak iti anak ko nga di na imbain data nga pagtrabahuan ta nga dalus nga negosyo. Sa ko impalagip kang kuha naman ng naming idiaddan nakad na tinangalaan mi ti pagbibiyag mi ket ti panaglakok iti ice cream. Aging ka nga napanunot kon ti simina nga mukmaten ti agaramid. Agad dametten bukod ko manong naming nga pagaramidan. Nagalak maten manong nami kadagiti mayat nga aglako. Kadidi manong nami katalaga naganara ti amor delicious ice cream. Wan manong nami na kurapa ilakablaeng. Sakit na sapa nga natay, de dinanang gintatang ko, ag may sakmat kadia nga anak na. Nagpatinggak lang iti high school manong nemi tawang nga ruden ti mangisakad iti panagbasak. Aging ka simrekak kakas kadkadwa pa lang iti umununa, kadkadwa iti pagkaramidan ti ice cream, babaen kini Tata Inso manong nemi iti panakasentro ti ilimi. Iti agangay manong nemi may sakmeten kadagiti agiturturon nga kirkiring nga mapanaglako ti ice cream kadagiti sango ti eskwela. Mapanaglako ti ice cream kung kasta nga adag padaya. Oen manong nemi. Iti adag pa lagi ti high school. Adan nagbalin nga relasyon mi kini Amanda. Oen. Ni Amanda manong nemi adda mabalinda. Gaputa. Posible nga makadanon da iti Amerika. Kadigdi kakabsat ni papang na manon nemi kat addadan ni Amerika. Kadidi tanagdarduar kami ti high school. Dahil tamatan manong. Napetisyonan ni Amanda. E dakan pa lang iti third year high school manong nemi na asiday ken ditunggal may sakada kami. Ket kaday di JS Pram iti third year kampay laeng adanak kinaawatan dagiti naganos a puso mi. Wen manong. Umuna nga ladawan mi. Iti tanak inakbayak nagdennes dagiti pingping mi nga nakaisisem kami. Jak pulos malipatan manong nemi dayta ngayon kang panagpicture. Taimbaga kanidi nga official photographer ti eskwela. Nga kanagtuang ikan iti kopya. Kalagpeso. Nang ted ti sagaysa kami manong nemi kini Amanda. Sa ko yung padakkel. Malaksit ti nakakwadro at dapen ipan iti nga album. Sunalayang manong nemi. Tay dinaura manong nemi ti balay mi si bibiyag palayang idi datatang kininanang. Raman tinaka-album manong nemi nga nauram. Ngayon na itaray ko manong nairaman tinaka-kwadro ko nakindi nga nauram. Ngayon na itaray ko manong nemi. Tiga naipan iti album. No pa'y nabasbasa idin. Kaya talaga mangrugin nga kupas ako na. Anong nemi ka na di ngayon kang panagpicture o panagladaw panagpicture kani Amanda. Nagkinari kami. Siksikan to lang ti babae ti biyak ko Amanda. You're my first and last love. Oray siyak met. Amor solo. Oray sa din nung tuman nga sulit ilubong ti ayan ko. Nugas pagkarigan ta. Mapagasatanag.
mapagasatan kami ngagkakabsat kasang kapamilya ngag-migrate sa di Amerika. Saan kanto malipatan? Kamuta, you're my first and last love. Naulit data nga pa nagkinarimi manunami dada kami ni fourth year high school. Kami na nagturpos kami manunami. May prang-prang kakanyak idin manunami nga din tupulos mapasamak nga da kami tagkatuluyan kini Amanda. Kabuta para kadakwada manunami kat pino kan sabot. Langit kan daga. Nasyak, anak ko rapay, nga posible nga saan to nga makabagbasa iti college. Siyak, may salayang nga ice cream vendor, manong nemi. Nagbalin to nga asawa ni Amanda. Nga posible to nga makapagturpos iti kolehiyo nga danton sa di Amerika, kat nabintas ton ti biyag na. Intagbaday ti bato manong nami digiti naganak ken kakabsat na nga din tupulos sa mapasamak nga da kami tagkatuluyan. Ngem, pilan pandagak ti kari ni Amanda kaniyak. Pinagpakala, tanadanunan ni din manong nami ti panagturungnan sa di Amerika. Nagsusurat akto, amor solo. Tumawag akto. Nagbakasyon akto. Di ganito malipatan. Siksikan to laeng. Oran niya't mapaspasamak. Nagamanak na matong palmureta karim, Amanda. Ururahin ka. Ururahik di pa nagsublim. Tapno matong pal na kita rapap. Ngam saan nga natungpal manong name ni Amanda ti Karina kaniya. Agbeso manong name nga damat idi mauawat ko nga surat na. Idi adan sa Dya Amerika. Subsubalitak met. No kasta manong name nga Christmas. Mag-awat ak iti Christmas card. No kasta nga Valentine's Day, makaawat ak ti Valentine's card. No kasta nga birthday ko, makaawat ak ti birthday card. Kananda pa'y mailigpit nga dolyar. Kastamat manong name iti aramidek. Kada kita nga okasyon, kastamat ten iti birthday na. Ngem, nagpatinggalayang ti duwa nga tawen manong. Takalpasan ti duwa nga tawen. Namimpinsanan nga naguped. Ti komunikasyon mi kini Amanda. Awan ket awanin manong name ti pakadamagak pay no kumusta itan anya itan ti mapaspasama. Ngem sana ka na po kawan ti namnama manong name gabot mamati ak natong palen to ni Amanda ti Karina kaniya. Iti ba nagbay may sakon nga agbibiyag tayo di makapaggraduar kung ti high school manong name ket natay nga nagsaruno dagiti naganak kaniya. Siyempre ka ngakas alalay katulong itagaramid ti ice cream aging ka nagbalin akon nga ice cream vendor. Hain manong name. At umati kita kras kanya nga babae manong name ngem. Awa na pulos iti nakalukat iti puso. Taing karik karod nga may salayang ti babae ti bihag ko. Tanong kasta nga madlagip ko ni Amanda ket mailiwak ken kuana de diladawan mi idi po third year high school kampailayan ket isut umanay nga matmatak ag-agkak ken ar-arakok. Kumusta nga tamat itan? Tiladawan mi nga dakeng kuana. Linipat na nga tan, nalipatan na nga ta dito Pilipinas, imbati na nga ta, sa nga taging tugot. Nintugot na, pinigis-pigis na, imbilang na nga tan. Awan nga tan serbideta nga ladawan. Dagita manong name iti sumupsuplot no ka asaludsud iti panunod ko.
Wen. Dagdagdagan dagidin manunemi ni Tata Inso nga makiasawan kaputanay mananayon ng tibiyag tawon ko. Ay nga talaga di plano tibiyag mo ha, Mursolo. Tata, kahit mo sakit naglaklakay ka baro. Di kita kasadar mo, at dan asawa da, dan putot da. Sige ngay. Mamisa lang ti babae ti biyak ko, tata. Anan to nga ro dan ti biyak mo as pagarigan talumakay ka kanagkapsot kan si sinuntupet ti mga sikaso ken ka, no di ka agasawa ken di ka pumutot. Baka mo ni Apo Diyos kanya. Iya po, iya. Alas serving nga ro ti gaget. Nga kang kanayon nga maibusan ka iti ila ko mga ice cream. Pasari mamindwa ka nga umay bumunag. Nang rura no kasta nga dagpadaya. Nagserbi na nga ron nga masusuruan ka ta kasta una iti gaget mo makasurusuro. Taing kaso lang nga isarden kuntun dito nga negosyo kasi katumatin ti sumumulat. Nagserbi na nga ron nga negosyo ka ato kwartam. No, umat isaganang mapamilya. Anong nemi tinaramid ko kindi nang ipatakdera kong tibukod ko nga balay. Huwen, karag iti maunurnong ko nga magangganan siya naglako ti ice cream manong nemi. Nakakata nga kiti 7x4 nga lute manong nemi. Dito nga ipatakder ko manong 6x4 nga balay ti pundasyon na. At salas na, da kusina na, at porch na sa talong nga silend. Ada CR na siyempre. Agad napintas, gabata napintaan, ada TV, ada sa kaset. Ken, bay sa nga balay nga talaga. At rin no ice cream bendurak lang manong nemi no nagagatak sa awamot madi nga bisyok sigurado nga makaornungak, maadana kiti balay. Kunada nga urot kanya, kay Marcelo, adaman bukod mo nga balay, nga da kompleto nga alikame, nawan sir may nawan ragsak mo. Sus na gado rita nagri babae, nga iso da pa yun ti mangitaya, ti magina, ti mungod kayat. Asinot urorayom nga raod, dedya pa lang Amanda, nga amamang pa nakalipat ken ka. Nga damag nga dan asawa na kalata pa yun anak na. Dahil titaragsak ko kapsat. Ya po, ya. Aging ka manong naming iti may sa nga parbangon nakariin nga gabo iti ibit ti may sa nga maladaga manong naming nga adda iti labas tiri daw ti balay. Et nang asawan manong naming adda nang irregalo kaniya iti may sa nga maladaga. Wan. May sa nga maladaga nga nakabil iti basket abot-abot manong nemi. Nga da, natempla nga dede na, sa daso, hampay na templa nga gatas, diaper, ano pa dito? Kaya da na ikabila ikitikit nga nagan manong nemi, iti bado na, veya. Manong nemi inalak dito nga maladaga sa aktimangad, ngawan ti kang runang nga nagyamanak no sanga ni Apo Diyos. Inikanak ti anak ko ni Apo Diyos. Iso nga tinagibik, pinalakil ko, pinaadal ko, ni Vea manong nemi. Nga di adan nakim na imbagakon kang kuwan na ti pudno, nga saan nakapudno nga ama, ngem impa, amak ti bagik kang kuwan. Impateg ko manong nemi nga nablabas pa yung ama. Agastamat ti panang ipateg na kaniya. Akang kanayon nga karkari, yagyamyaman kanya. Itinapintas, apanang ipateg, kinak panang tratar, kayang kuwana. Tamarik na ti pamateg, ti may sa nga pudno nga ama, ken nagbalimpayin nga ina. Asan kayo bagana? Nga dinantupulos malipatan. Ti dungo, ken pamateg, nga ipapay ko ken kuwana. Ipatpateg ka tatang. Dilain patay ti mabaling nga magbagsina ka nata. Saan ka itong mabaybayan? At daan din manong nemi ni kabukbukodan nga ice cream, Amors, delicious ice cream.
madadumat idin manong nemi di vendor ko. To madadu iti agursunada mangimas iti templak. Natay idin ni tata insuman ng nemi kabuti sakit. Awamet ti anak na nga nang tawid kaleta nga negosyo na. Iso nga siya akong ti simublat manong nemi nga nagramid ti ice cream. Iti dayta nga paset ti lugar mi. Nga na mangrebrebalen kadag iti ado nga gararamid ti ice cream manong nemi. Emsang kami da paabak. Babaen iti ice cream manong nemi nga negosyo. May paay ko dagiti kasapulan ti anak ko ni Bea panagraduar ti high school aging ka nag-college. Aging ka nagturpos. Kanag-take ti board ket uray na laengan manong nemi iti resulta ti panag-take na ti board. Akal pasan data. Siguro ket talagang arugyanan tun ti apply. Kaya iti kayat na una pag-applyan na trabaho. Tinapik manong nemi ni Bea ti abagak. Tang. Ana, nalbasan ti managdirdir manong nemi yo. Pasensya ka na nak. Saan ka maliklikan nga? Agsubli-subliak ti napalabas. Ti napalabas ka napalabas ang tang. Ngayon saan ka maliklikan nga malagip. Munot taon yun? Ito ang pala nga sa lusod ng kaya kung munot taon ko. At ayo ka ping senior citizen? 5 years more. Ubingay pa'y. Talagang ubingay pa'y. Kaya nakiradak pa lang anak. Kas ka na teenager. Danak ko. Mga archok. Adan sa akin dawatem kanya kata archok anak. Nitatang man. Sa anak ba't mga archok kat? Bagbagal no? No, agarwat kayo. Sila 35 pala taon nyo. Anak ko talaga. 55 ko sa may pagka 35 ko. Katuhin, ma-exercise mo ti bagbagiyo. Aglangit kayo mat. Agtrabaho kayo. Duma, dakay pa amis mo mga panaglaw ko ti ice cream. Ano, ada na kita absent. Sayang mo na dyan, kariton no, awan ti mangiduron. Di siya ti mapanaglako. Kastan dumataramide, lady ice cream vendor? Katuan. Dito akin napindas mo anak. Naglako ka ti ice cream. Sigurado lagi din nga may boss. Adagos. Baka nadagwapong mas nagkang kakit gatangin na amin. Sanang to ayaban na gito. Bing, sige bing. Siya amin timang gasak timang magatang numano amin deta. Basta, di ba? O sama ti kasjay. Ganjak to kayat ti mapanagiduron. Di kayat kundolatan akit no ad-agorder dito nga gumatang nga may deliver na piyapay. Basta ito makatulungan kanya. Kabayatan nga di kanto pa makasapol ti napimpilas nga trabaho anak. Ha? Si kanto ti kaherak. Si kanto ti sumukot nga ag-entertain ka dagiti umay agorder no kasta nga dagiti may i-deliver nga ice cream no adda agpasken di adda kakatulungan sikan to peti makaamon ti paperworks ko no agbayad akto ti i-renew ti lisensya ket kasapulan ti papeles nga pan ti BIR di adda accountant adda no kan libre nga accountant ko yo pingord nga libre sweldo da ka. Serbi na nga rin nga. Mang sweldo kayo tumat nagbaling accountant nyo. Di siya accountant, sweldo da. Egin ka, manon na imi, di malpas kami nga nangan. So pala, di pa nangilukat na ti TV. Hamat ka din nga news, di mabuy-buya. Doha ka mga nagbuya, manong na imi, kaya mabay ti anak ko. Tang? Ada ba gam? Talagang awanan ti panggip yung asawa. Kadobing matpalang tila ngayo. Kentirik nayo. Adan to pa asawa dito nga 60, 65, 70, 75 years old. Ada. Ada mala panggip yun.
Intun ka no, kada sino. Intun nagsublikan niya ni Amanda. Dita kayo manintang. Nakaragri ka na mapasamak dita. Sana nga mapukawan din namnama. Kasano nga mapasamak? Anya tamom, baka mabalo ni Amanda. Ora man pa'y mabalo kas pagarigan. Patpatig na kayo nga tapay lang. Agsublinto nga tadi dati nga panagayat na kada kayo. Anya tamom, nagpadpada kami nga first love never dies. Sabang nga siya tibagsalitan ta si Kaman. Aging ka karagit sa umpetin niya amom nga nobium. Adagar aram kanyak tang. Nimsang ko pa nga nakikita. Sus, adagar aram kang saan mo pa nga nakikita? Facebook friend ko. Kada kitang, ano sa mo ito yung open ti Facebook yun? Aging ka samot lang ti tawag, text dita. Di kayo matagpe-Facebook. Baka di messenger yun. Ang kasamot agun online. Ada ka din internet na ito eh. Kaya mo ba na matag-data? Bayan nyo tayo, nag-apply to the internet at nakanganayon ka daw naka-online, ha? Ada mat Facebook account yun. Inyaramidan kayo, di ba? Masulitak. Imbes nga TV, tibuy-buyaan nyo, ingkay lang ti social media. Ada kay di YouTube, di Facebook. Diyak karot kayo itong mabuhay na kita anadta na kita panagkaapa na kita politiko kada yaman dita. Di kita viral nga. Di saan kayo sa buyan nyo? Maki-friend kayo, iti Facebook. Maki-chat kayo. Anya ti amuyo, babayan ti Facebook. Kat balbaliw nga ada komunikasyon nyo kini Amanda. Ha? Padasin nyo i-search dito sa Facebook. Tinagan nga Amanda. Anya ta amuyo. Apa nga, ita lang yung bagam. Yakin ni tata ginaya. Ngayon maguguri ka. Kasi nulit ako ng agar-arim ka di mo pa nakikita. Tumutawag, agbi-video call kami. Ada di Amerika. Amerikano? Oo, ang Pilipino. Damag ko nga, iti mabihit ka may dagbakasyon dito Pilipinas. Kaya posible nga kita kanto. Abay, iso ka dito pakarik na kamti ayat? Kasta. Di ka pa nagkita, di ka pa nagsaoti personal. Bibidyo call kam lang. Ngadan na isang sangin nga mariknak yung kuha natin. Kadiso na nga ta. Kada nga tamat panagayat na ka. Ibagbaga na nga rin din. Ngayon to no, agbakasyon nito, agkita kam to. Ibaganan to nga mismo kanya. Iti I love you. Kat, yung jack to lamutang. Mas lamin na pa nagamak ko eh. Abay nga gamak ka. Jack ba't unay ama mo? Anyatan mo yun, baka lang siyang pedlat lang na si atlat pa nakisasarita na, naamot irupa na, ngam ti kaungan nakit na uyong. Anak, sabi ko matadikan to sa gaba kaniyayat. Sa nakas kanyak. Ngaging kakarag ito kasagsagapay parlaing. Lipatin yung aminin ni Amanda, itapay, taimbagam, nga isas ko tinagan nga Amanda ti Facebook, barbara makita, nag-friend request anya ti amom, baka biglang agayam kami ti Facebook kin Amanda. Si maruno manong naming kastawa ni Tiragsak ti anak ko, hindi pakadamag na nga may sa isuna ka iti nakarwar iti kina CPA. Tinupingan na nga ruden tinag-apply manong naming. Ang kumamit na marigatan ti anak ko no saan nga napili. So nga kabayatan manong naming nga upay ti napili na nga pagtrabahuan kadag iti in-applyan. So, ti may sa kaduak manong nemi iti negosyo nga ice cream.
Isot ti pan nakakaherak, isot mga entertain kada giti umay nga agorder, manong nemi, isot makamon, no adda, dagiti problema iti papeles mi, manong nemi, nang narunan ko sa nga, adalat tamo dagiti intrigero. Hoy, isot nga, awan ti problema manong nemi, tadan ti anak ko nga accountant, nga padak, amang sakit, amang manage, iti basit lang ang negosyo. Ngayon, legal manon nemi ket talaga madidakkel ti mapastrak mi nang narunan ko sa nga dumteng ti summer nga adu di kita agdeman iti ice cream. Aging ka manong nemi nga ti panang kutik manen ti cellphone ko inulit-ulit ko manon nemi binalbaliwan nga search ti Amanda. Pinagrambol ko may kedi tinagan nga Amanda tamangan no. Aging kas lang sulit dagit dukal lamatak manon nemi di magapir Amanda. Amanda Page? Sambit nga Amanda Page. Manong nemi. Iso. Inopen ko manong nemi di file. Nakita ti profile picture na ni Amanda Retoy. My first and last love. Nakapinpin na slata. Inawar ko manong nemi tiladawan numampay agkupkupasen det ang aladawan mi. Sa kunya sa degdet ang aladawan ti rupa ni Amanda iti rupa iti boy-boyak nga profile picture manong nemi ti Facebook account nga na-search ko. Iti uneg manong nemi binuyak dagiti picture. Adda kandela nga. Oh my God. Nabalo. Segun manong nemi kadagiti ladawan ni Amanda no isuman daytoy. Sa duwa nga anak. Lalaki ken babae. Kamag namdamdag ti may nga lungon. Sigun kadagiti caption manong nemi ket talaga nga asawa ni Amanda ti Pimusay. Kinitak manong nemi ti petsa. Nasurugay man nga makatawen. Nag-friend request sak manong nemi. Numanen kitaek, no in-accept nan. Nag-message sak, iti messenger na manong nemi, numanen kitaek, no nasinnan. No kasta, nga malagip ko manong nemi, di matlata naka-online. Ngam kalpasan ti makabulan manong. In-accept nan. Kan naka-online. Tinawaga ko nga dagos manong. Rinisip na. Amanda? Yeah. I'm Amanda. Amanda Cortez. Formerly Amanda Cortez. Awan ka dito malagip mo nga Mursolo. Mursolo. Diyak malipatan na ito nagan. Nagan lang sa mo malipatan. Si kakadid ang Mursolo. My first love. Tinaramid ko manong naming kinansel ko rin nga tawag sa kubinaliwan ti mawag video call. Nga dan kanyak manong nami ti duldulin ko. Nga nagkupasen nga ladawan mi manong nami idaadda kang palang iti third year high school. Manong nami iso nga talaga. Hello? Hi, Amanda. Amor? Adun nga tawan tinapalabas. Yung paglagi din ta. Naibaga kanya ti anak ko nga. I-search ko tinagan nga Amanda iti Facebook. Diyan kami nung mahilig iti Facebook. Ginggaila ti tawag ka na text. Kalagamanak na. Nasa pulan ka.
Agamanak ta. Inaccept na. Kaslawang pa ng balbaliwan, ti kinapintas mo. Kasla si kapay lang ni Amanda. Ini third year high school ta. Ini to siya. Medyo aguban ako. Oo, ba't nagbalbaliwa, Amor? Si kapay lang ni Amor. Edad dati ti high school. Managip mo na itong aladawan. Kita, em. Agkupkong pasen. Ada balaking ka, dati kopyam. Ape sa mo yung kwadro? Ada yung kwadro kini ngam na oram di balay mi saan ko na isalakan. Ngam dito naka-album, isot na isalakan ko, iso na lang ta. Talagang kupkupasen. Tapos na rin mabasa ini, nukas tangag bagyo. Ngayon saan pa nga nagkupas na kinapindas mo, Amanda? Kandi pa nagkupas. Ti dati, kanagda mga riknak. Sana ka nagkasasawa. Abi nga rin nga danak mo. Inadap ko. Kasi ka, manumatin tanak mo. Dua, may isang lalaki kan may isang babae. Nabalo ka? Adan may katawan din na palabas. Randami nagbakasyon ita. Next month. Amanda, mabalin tanto nga kita. Ito nagbakasyon ka. Mabalin ka di? Sure. Manong naming kasla akla agtatapaw igapo iti kinaragsak ko. Wain manong naming ori iti sangkon kakasasarita ni Amanda nga maslag pala agtatapaw iti ragsak ko. Iti sumangpet manong naming ni Bea nga anak ko dito balay kastawan iti panangar-arakop ko kenkuana. Tang! Oh, apay! Ala! Baka na makakita ka ratang sa balik at sa balik pang ipapananda. Laglagi pa mo saan tang apod nung agama. Kapag dyan mas balan din ko anak. Nakasarita ko na mismo ni Amanda. Nag-video call kami. Next month ka nagbakasyon da. Bahalo ni Suna. Ano duwang anak na lalaki kan babae. Nagtulad kami nga kita kam to. Eh di ba nagkunakanak? Makaasawak matlaeng. Ti first love ko, isumadlat agbaling nga asawak. Naman pa sa nga siyak mo na nga asawa na. Oh, siya kung ti kararagsakan anak. No mapasamak tun ti amin. Manong name dimteng data nga sasang peten. Da Amanda. Iso mismo titimawag kaniyak manong naming imbagana nga adan. Adan manong naming iti family house da pinanawan da idi. Timitla address da idi adda kang palang ti high school. Amok data nga balay. Kakalain da kano nga papapintaan o kasta nga agkupas ti pintara ita nga balay tadalat tamat agmambantay. Umay kapasyaran na mismo nita? Haan? Baka handak maawatan na ganito ang anak ko. Akita tantulatan no. Ito na kano ti kayat mo? It's a date. It's a restaurant. Okay. Sa dino, ibagam, anyang oras. Nagpagwapo akti usto o na imanon name iti date nga gundaway. Kahit kasto ko nito nagsakti anak ko. Isupagin di ata ng robot kanyak. Ala ni tatang, kasla teenager na talaga. Gurkat at tinaan tadabok mo kat madlang daw, puraw na. Ginam? Oh, wow. Kas kalaw ubing payangim siya. No agabay tak, kasla kalaw nubiyo tang. Kita kami manong name iti restaurant. Imuno na akit 10 minutes. Hindi ba gana nga sumsumrek iti restaurant manong name inuray ko. Wow. Kaslahong pa'y nagbaliwan ti kinapusaksak manong name ni Amanda. Nangruna manong name di kita nabiyag amatana. Ti kimampusong rupa na, di bibig na, ti agong na, ti barukong. Kaslahong pa'y ti nagbaling nga duwa nga anak na manong name. Sinabat ko kat saan ko nga narikrikan, diriknak kat inarakop ko iso.
Am- Amor, ramay ka nga rakupen na. No makabasulak pakawanan na. Yan tangay balo ka matin. I love you, Amanda. Manong nemi pinalubusan naklaeng kat saan nga naggulagol naman pa da pa nagalumiim na tadda kami ti public place. Nga mawan bibiyang no si sinuman dagiti makabuya kada kami. Nariknak ti balas ti arakop na manong. Kat sanggon nga naiklikan nga inyan niya sa dagtirupa kitirupa na kat inamalak dagiti lips na. Nakarakraksak kami nga iminom ng rabi ato dagiti istorya mi manon name. Awan tin limad ko king kuha naman ng name mi manipod. Panaglakok iti ice cream. Panagaramid ko ti ice cream. Kaadda ti bukod ko nga balay. Kaaddan ti bukod ko nga anak. Kalbasan nga da nang iregalo kanyak ti anak. Kalbasan, iti naonday nga panawen, ngayon panang padakkel, panang pabasa kinibeya. You mean balasang ti anak mo, babae. Katorturpos na lang kan nabit pa nga remorte resulta ti board na may isang na CPA. Sita, iso pa ila tabang tultulong kanya edi negosyo. Nang itugot ko kumawar ti ice cream tap na maramanak. Umay kan to dya eh. Tagpapas ka nga mangan. Abang nga nagsanay ka. Ano ka di palang lapid ta? No pa edi, kadnadan na talapid. Unong ka po ka dita, nagtalinaeda ka na kurapay. Naman pa negosyante aga po ta, adamat business ko. Ngayon basin mo lang na business. Makunapay lang na kurapay. Kahit ko kumang edidag subli dito sa Pilipinas. Ngayon, saan na kami nalubusan di panawen? Di kaya tapalubusan, tamuda, nga umay kasublihan. Amometin nga against the one again ka. Again ka nga, dahil niya sawa da kanya. Nagkasawa kami. Ada mabalin na. Gabatam. Ada na panawan na nga negosyo. Dada nga ti pampanonotek nung nagsubliak pala sa di Amerika no. Nagsubliak man sa di Amerika siguro mapangkon asikasuan ti panakaila ko na. Di mapanawak sa di nga negosyo. Kalpasan na dito ay akong Pilipinas nga agnahet. Ngayon baka sanda ka palubusan di kita anak ko. Di kita anak mo itilapid ta. Posible akas ta. No, idikit sa mo nga nailaban di panagayat mo kanya kamanda. Kaskas gadi-gadi nga sa mo nga may laban, ore ka dagitoy. Kaskas gadi nga sa mo nga matungpal ti karim kanya. Kahit kung di lumaban. Ngayon bakasan ko nga bailak. Tulungan ka. Ang kinarita na ore at sinuman ti mangiparit ken mangipawil. Tinaskan kat matungpalan ti katarapata. Balokan. Nawayag pa lang. Mabaling kain kasara ti kabitan nga panaway na manda. Tapno tatamat ten ti mangbukel ti pamilyata. Numampay santan nga madani ti anak. Anong name iti may kadwa nga panagsinarak mi kas nagtulagan mi. Inyama muna kaniyak manong name ti anak na ababay. Ti inaudi. Pagkamani ti restaurant manong name. Napintas. Ti anak na nga babae kas kanapintas na. May sumitlang iti malaan na. Ni Lily. Nag-asawa kami kani Mami. Saan ka kading agbaling nga laped, Lily? Noon yaman ti pakaragsakan ni Mami, Tito. Makaragsakan niten. Iso nga akong pagdanakan nyo kanya.
Amok ti istoryayo. Tayo istorya ni mami kanya. Kada kami kini Kuya Brian. Nga ta Brian, kumanunong lang nga ta. Dahil tadya ka mo tito. Amanda, hindi ka di Brian di problema? Baka iso tagbaling nga problema, amor. Mabalinta ka ang salita. Santa nga bigbiglayan ni Sona. Mangara, mangorit at repinda sa gudaway. Tapos na nagkastakit, makasarita ta ni Brian. Umunan to pala kasarita ki Sona. Ano ito di bagam kingkwana? Di bagak, nga awanan ti Amada. Di bagak, nga nagsublimat lahing ti dati nga rik na kiti first love ko. Na-istoryo mo ka di nga ti first love mo kit nakurabay nga ice cream vendor lang. Ice cream vendor. May bagak ti kasta. Sa bagay, naging kakaragito ikit ice cream pa ilang tinegosyo. Baka talaga nga dakala problema ni Brian. Kumusta mo dyan anak mo? Baka di na kayat yung anak mo. Do kayat mo. Kayat yun. Kukuig tayo mapansad di balay. Taya mamuka kini Bea. Panagkunak, kasangag baling nga problema isuna. Laing nga Brian, ti problema ng kusta. Pakamuang nga doon ano ti reaction ni Brian. No against, o no adadalanan ti panagkasarita keng kuhana. Manong nemi inayabak ida, dito'y balay, ket dangan kami ti ice cream. Tito, nagimas. Kaslasaan nga local ice cream, parang special. Special data, kinunamat ni Bea. Dito pa naka-special mi, Lily. Kasta ka di ate. Nagimas. Kumakit padaklen nyo. No, lagi na pagpunan ko ma. Kurang namin yung pagpunan. Kaya ito na kayo nag-asawa, mami. O di, sa lalakas to padaklen nyo. Intero pagilya ng Pilipinas at the branch na. Una saan? Danto pa branch na sa Amerika. Iti Amor, delicious ice cream. Nagbalingan na sigat ganagos dalili kini Via. Awan na talaga ti problema kadakwada ba nung. Kalabasan lang ti makalawas tinawagan nak ni Amanda. Amanda? Nakasarito ko ni Brian. Kit, talagang hindi na kayat. Talagang hindi na kayat. Di napulos kayat. Taapay. Naturutuloy ka di iso na MC ka. Tigayit ko kung mga sawan ka. Awang kumati, lapid. Nagpindas ko mano. Ni Brian kat kastamit lang kinilili nga sa anak nga paritan. Sa bali ngamin ti pamati ni Brian. Ti pamati na. Kahit mo, ti makisinubyanan kanyak. Kahit nak nga sawain tapno. Mairaman kayo. Iti sa ni ko ang napanawan di Amada. Ngayon saan niya siya sa ni ko nga napanawan ti asawam, ti kalkali kagumak. Umanahin kanyak ti business ko nga, gagangay lang nga ice cream. Naragsaka kung ti kastoy hasasahan. Uwan mo, ngayon saan nga maawatan dito ni Brian. Mabaling ka din nga maalat cellphone number na. Ta makasarita ko na. Amor solo. Sige. Itad ko ken ka. Tapos padasim nga ibaga, ilawlawag ken kuha na no. Ngawan ti madi karata. Sagbay manong naming nga tinawaga, napasangpet ko ni Bea. Naragsak ta anak ko. Anak, naragsak ka. Gagangay,
Tada pakaragsakak. Ano pakaragsakam? Nagsinarak kami manin. Sino? Diyan ko nakangka nga. Agar-aram kanya, kanyak pinakit kita. Ngayon nakabakasyon. Dahil 20 nga pa nag-date me. Di mo kaya mong ipagbaga, dagayam ka date mo. Tatang, hurida kayo, nag-date ka kay ni Tita Amanda, di mo ipagbaga. Isang damit date ko, agad yung manipagbaga ka. Ngayon naragsak ka. Naragsak ka. Kada kayo tang. Ano ka di problema? Awan ti problema kini Lily. Ngayon siya inaunang anak ni Amanda. Isod na kala problema. Tang. Nung adamad lalapad ti aniyaman nga buklan yung relasyon mo no plano yo kay ni Tita Amanda. Saan nyo lang initultuloy? No. No, idi, saan ka nagbaligi ang nangilaban? Diba nakayat ko, gabotad da isunat na tayo. Idi may kaduhangan kong daway. Oraan niya papaspasamak. Ano naman ti problema? Ti anak nang inauna. Ti panang ipagarob na kat. Kahit ko lang ti may ranod. Iti sa ni Kuhang nabati. Iti asawa ni Amanda. Saan yung maliglikan ti kastaat Siyempre, ice cream vendor kami la dati naman pa manager kaitan. Makunapay lang nga nakurapay kayo. Against kadakwada siguro ta talaga nga baknang da nga bata at negosyo din di Amerika ko na yun. Kaya posible nga agawid dan sa jay, damot lang agnaed. Umay dala bakasyon dito Pilipinas. Ngayon plano ni Amanda tagtalined dito Pilipinas. Kaya nang ilako dagiti sa nikwada sa di Amerika. Baka dadat atapin di anak na. Nata kayo timang durug-durug nga ilako nan. Tap na may ranod kayo. Dito nga rin problema. Diya kayat. Nga kalpasan nga may kanak ti gundaway. Sa bali agundaway kat mapahayak manin. Kahit ko tag-asawa. Kahit ko tag-pamilya. Kahit ko nga matungpal tagiti arapahap mi ken karing-karimi kani Amanda nga first love ko. Kahit kong ipanagnik nga first love never dies. Kahit may ipanagnik data. Iti na minsan manen apa nag-date mi kini Amanda Manunemi. Iti restaurant. Pagsasalitaan mo manen ti may panggap kini Brian. Tinawagan mo? Saan ko pa tinawagan? Agamaka. Uli-ulitak man kibagbaga kang kuha ng awan tirantam. Taore man pa no. Ibagak pa kiti pagbingayan da nga kapsat di mapaglakwak kadag iti sanikwa nga nabati ti Amana. Ta makitipon na kang awan ti awan ti tipon ko. Ima-ima nga magitipon kang ka nga kaduweng kang magnegosyo, tinegosyo ng ice cream. Saan lahat nga mamati ni Brian? Di lahat mamati ni Brian. Sige, barbari mo't lang no, masulbat yung problema ta, Amanda. Ano nga tanong, aglib-in dalatan. Tawan doon di marami dan ni Brian sa pagarigan. Narigat lahing amor. Nabing pinasmad lahing na maluko ita ni Brian. Ni Brian nga. Ha? Ni Brian? Mami? Brian na, dati ka ditilakay? Nga mayat nga mangut-ut ka? Ha? Brian, saan ko mga giskandalo? Hoy!
Brian, please, please. Anak, agdungag ka. Agbaling ko bang intelente. Sa agbaling nga. Kahit ko lang yung parupit na ito yung alakay. Kahit mo lang ti makiasawa kay ni mami. Tapno maramanam, ti ado nga sa nikoa. Nga nabati ka di daddy kasta. Ay, Brian, awan ti panggap ko kasta. Kaya nabot nun na kita. Ibang gansamit ni mami nga oray no, pagbigayin nga kapsat na kiti sa niko nga napanahon ti amam, kita ima-ima nga umay makiasawa. Saan nga mabaling? Anak, saan ka ko mga giskandalo kasta? Katap nun ta panagnakam mo si kakalangay. Nakita mo na ito kayong ko? Brian, respetar mo ti patam nga tao. Hana, adayumam kitlipatan ti inak kuno ramanam da ito. Una anyat araramiden, Brian. Saan ko nga lipaten ti inam? Ilaban ko ti kalintiga nga gayayat ken ko anak. Kasta gaya ma. Brian, ano? Manong name ado nga star tinakita. Ket ore akla na arinoknok iti pa nagriknak. Tatalaga nga nadagsen ti danog ni Brian nga iti mismo nga pispis ko muging ko kunak ko tinagdisuan day tanggam-gam. Ti makadakas manong. Malaksid iti ikis ni Amanda iti panakatulid ko. At dapat sa bali nga nagikis manong nemi nga pada ni Amanda nga babae nga da iti likodan na. Nga kunana, Tatang! Ni Bea. Bea. Ayop ka, Brian. Napagin tinanong mo ni tatang ko. Kasi gayam ti kinadagas ko mo. Ayop ka. Bea, iso ka din tatang mo? Diyan ka mong iso tatang mo. Tumagtala ka. Ito nga inarambit mo, Brian. Ibabawik ti panagaklon ka keng ka. I hate you! Saan nga rin binayat ang tigas keng ka? Manong name nakanganga ni Amanda dinanamnamaen dagiti pasama. Idinto takas taon na iti panangingato ni Brian ti ima na agpatpadispenser. Ngam ko na kanyak ni Bea. Tang, oh my God, agawin tan. Anawan tan na kita nga gina. Ang arumay nga yatan tigas ka na kuha na. Sisuki-suki din tinagdangran keng ka. Ayop ka, Brian. Mismo pa nga amak. Nakita ka mismo iti sa anak. Laklakay pa yung imsikaw. Di mo pulusin ikan di respeto. Gusto na, gorka taang. Ipagsasalita. Tan, pumano tagtuyin? Sakti matong pali ito yung dawa datang. Pumano tan? Lipatan mo din kita ang pamilya. Pumanaw ta dito. Gawin tan. Pinadda kami nito'y balay. Manong name tinawagat ni Amanda. Amanda. Amor solo. I'm so sorry. Siya akong di tumawat ken ka. At dispensar. Siya akong nagpa-dispensar ka nagpakawan. Sana batin nga nakapagkid-kid. Tayo, iawid na anak ko. Kanti pa nag-ibagana nga. Libata ka, tikas ka na kayo ang pamilya. Kumusta ti? Nagdiswan di kim ni Brian? Kaya nga, limitem. Ngam sanga, dahito itat importante. Amor solo, pati siya kaguran ako ni Bea. Nabigla lang. Kasalita ko lang tanan ko. Ngano kaguran naman ni Brian, saan nakangiramaman?
Nagayang Brian, di bagbagati anak ko, nga kararim kang kuhana, itisad na pa ilang nga nagkita. Ang naibaga nga agbakasyon. Isugayim ti ka date na, no kas tangag date. Nairamat karot nga may mesa nga restaurant ti ayan tayo. Nga, naladlado da siguro nga diminteng. Kata, napasamak ti amin. Nadamag kiti pagsayatan na tikas diyan napasamak ka mo solo. Tapno mawandan no anyat resulta ti amin. Agbatbat dispensar ni Brian. Doon dawat ti pamakawan ni Bea ken kuana. Agbatpatulong kanya. Tapno makapagkinawatan da ken ni Bea. Si papalubusan ni Brian nga gasawa ta. Awanan ti problema kada kita anak ko. Ngayon baka dando pala problema na kus pagarikan. Tasan nga makapagkinawatan ni kita anak ta. Iba't patag ni Brian ni Bea. Ijaklamo no nagbaliwan ti pamatag ni Bea ken kuana. Amor sola. Dalangin Brian kinibihiyan iti ang problema. Tanong kas pagarigat na masulbar ti amin. Baka maangay ti makun ko na double wedding. Tinawagan nak ni Brian manong nemi. Hello, Tito. Sinday tayo. Siya ka ni Brian, Tito. Naalag na cellphone number mo kini Mami. I'm sorry, Tito. Okay lang, ori met no sino, ori sakmet ko makas pagalikan ta sikat siya. Sinalaing na rejay. Ingat nga tok lang aruden di kiti iimak, ag sumuksok wak. Ngayon minarabi mo pa ilang tinagdanong kanya. Nga mismo nga naimatangan ti anak ko. Nadangar ti problema dito eh. Ulit-ulit timang tawag kiti anak ko nga ikan iti kundaway. Tulungan dag tito. Awanin ti problema yu kanyak kini Mami. Maawata kun ti amin. Saan akong ngagbaling nga laped. Si papalubus kami ngagkapsat. Nga takay tagasawa kini Mami. Nga mas okay kumano makapagkinawatan kami kini Bea. Iba't patag ko na iti anak yo. Please tulungan ta ko, ma. Bayam, tulungan ka. No talaga na yung pasnekan, di pa nagbabawim iti naramid mo. Na yung pasnekan dito. Awagan kay peke din iti daddy. Tulungan dag daddy para kini Bea. Manong nemi kinasaritak ti anak ko. Tatang, no ididamo ka talagang adalapedyo. Gapatasan nga na ikari nga si ka, kinitita Amanda. Ita nakarkaro man ng tilaped, agasin nyo. No saan nga gamgam timpakat ni Brian keng ka, tapinaltugan na kauno binagkong ka, na tayo ko kumaitan. Sa mo ka ding mapakawan, ti boyfriend mo. Saan ko nga boyfriend, papa? Atang ko na kuma. Ang ori no saan ka makapagkinaawatan kini Brian. Awan ti makalaped ti panagasawa may kini Amanda. Sakti laped yo. Di kay palubusan. Hanak amang ti basbas. Kaya tyo ka di nga ron, ngagkasar kayo, nga jackpot. Awan ti pamalubos ko. Kaya tyo ka di nga ron, ngagden na kayo, nasanda ka kaden na. Ngagsaksakit tinakam ko. Please. Please, anak. Agbagbakasi akin ka. Dimtengen tinagsak ko. Dito yun ti sapsapulag ken ururayag nga ragsak.
Dito hindi pa katungpalan, anak. Tinabayag ko nga inururay. Dito yun. Paidaman na kanipay. Na tiladawan nga kupkupas. Kat saan nga kupas. Gamutaan na mismo ni Amanda dito eh. Nga mabalimintung mat ni mga ramid. Eti, saan nga kupas sa ladawan. Si Manak, agpakpakasya ako na ikan ka. Inayabak pa nga mismo manunaymi ni Amanda. Kadwa kam nga nagpagpakaasi. Kani Fea. Sige, tatan. Kapag din na saan kayong mapatgan. Kakaiso ng agkid daw kayo kaniya. Napiyala nga mo. Napiyala nga dahil panang bigbig ko ti utang ko na impaganakim ka na kayo. Na numampay saan na ka nagtao na mismo ka na kayo ket imparik nayo ti pamateng ti budno nga ma. No anyat pakaragsakan nyo tang si papalubusak ka na kayo. O ano ti pagdanagan nyo si papalubusak nga gasawa kayo kinitita. Woin manong naimi kas taon ay tiragsak mi ket naarakop mi nga nagsinublatan ni Vea. Tilangin problema ket ni Brian. Anak, pakawanin mo ni Brian. Nabiglalaeng ni Brian. Dinan ulitan pa iti amin. Ing Karina, saan nga bastag dardarsudos? Tita, please, kalpasan ti duwa nga aldaw manon nemi. Dimteng ni Vea. Tang, anak, nagkinawatan kami kini Brian. Si papakawanag madlaking ko, anak. Kanin tuloy ko madlang ti manang ipatig ko kin ko, anak. Kapati patpatik na ka talaga. Nukas tawanan ti problema, anak. Mapasamak madlang ti dual wedding ibagbaga ni Tita Amanda. When manong name awanin tinagbalin nga problema kat napagtutulaganin ti amin. Ti double wedding manong name mapasamak. Kat tinaramid manong name ni Amanda nagparamid iti Juan. Kat nilaingin Lily manong name. Iti nagsubli sa di Amerika tapno ni kasta kat may lakad da may lako dagiti sa di kuwada. Juan. Ikinikan lang manong name ni Amanda iti pamalubos babenti abogado nga nililin ti mga sikaso ti amin. Hindi, nagsubli ni Lily dito Pilipinas. Isumatan ti rateng manong name iti grande akalaysa. Ang grande akalaysa, double wedding, di pa nagkalaysa, mi manong name kini Amanda, kit pa nagkalaysa da Brian kini Vea. Nakaragraksak kami manong name. Awanan ti sa pulang pahe, iti kinaragsak. Siyempre nag-honeymoon di kiti dua. Irin to trabata kami manong name kini Amanda dito iya. Simple lang nga balay ko. Yung patakder ko. Kakayat na manong naming nga dito kami sa kamit lagparami tinakdakkel pa kada mitas nga balay. Manong naming idadda kami niti kwarto nakigtutak teg igaman na ti agkupkupas nga ladawan mi di Tertiary High School kami nga inalan na manong naming iti puto album. Hay. Nasarakam na ito nga nadawan to. Sobrang di pa nagkupkuwas na ni iso nga tirumbang ito na ito ket kastoy. Uy, sa mga pigisan ora nagkupas na ito nga nadawan nakapatpatagwan. Ano yung pinigis-pigis mo? Gabot na nagkupas nga. Di mo ka di kayat? Tiladawan nga saan nga pulos ka nagkupas? Dede ko piyak nindan mo kanya. In quadro. Iso da ito yun. Ha? Dede tiladawan nga wanti kupas na. In quadro. Siya, nakis-isem ka, iti Tertiary High School ta, iti kaaldawan tiba,
Senior JS Pram, nga nagpicture ta, ngayon dinas mo, tipingping mo, itipingping ko. Awan kupas na. Agas ti kaawanin ti kupas, ti ayan na yata. Amor solo. Poin manong nemi nagbalinlaengen nga bakasyon, parag bakasyon mi numailiw manong nemi. Ti asawak iti nakarwaman na nga lugar iti Amerika manong nemi. Nga kaduan na nga panawen kadadan iti sidong ko. Ada kami dito sa Pilipinas. Why nagdad kami matlayang tirakdakkel ka na bimbinas ng malaying. Katkas manon nemi, singasing ni Lily idi, nga padaklen mi, Tia Amor's delicious ice cream. Tamanong nemi tapos nikasta. Kaya nagtultuloy nga pakalaglagi pa mi, dito yung nga negosyo. Malaksi dito ita, adamat bukod nga negosyo, the Brian Kenibia manong nemi, kanadandan di talungan nak, nga po kumi, kaniya Amanda. Irin to taduang maten ti anak ni Lily, ken ti asawa na manong nemi, damaten bukod na nga balay ken negosyo. Rawarin ti sa pulag pa manong nemi. Katunggal, matmatak, tinekwadro nga ladawan, nga saanin nga nagkupas. Malagip ko lang na tinapalabas manong nemi. Nga naroon na kasta nga duwa kami nga mang bibuya. Sa amin tutuladen, deta nga ladawon nga agdenes, tipingping mi nga si isem kami. Sa kamto kinita nga ginisem, kadaglanan kon, aglanang ton tinapaot, dagiti bibig. Kaya naman pa'y saan kami nga nadaan, itibukod nga anak. Ganda kami manong nemi, ti makumikum no ko ang mga sikaso kadagiti po kumi nga anak da Brian Kenibia. Tinulong manong nemi nga mangpasyar kadagiti dumaduma nga sanga ti ice cream. Ice cream house manong nemi. Nga pwesto mi, sala nagsarding manong nemi dito nga negosyo. Hindi takabig sa ti lockdown. Kaya kadagiti man na panawen manong nemi. Tartaraman nila nga negosyo. Kada dumet manong nemi, di kita tulungan mi nga nagbalin nga scholar mi. Dagiti awan ng trabaho, nga isarek mi di trabaho. Dagiti pagadalan mi, no lakit dito talaga nga lapas dagdag nga gadal. Kadagiti papay mi nga tulong nga donasyon, kadagiti foundation, o no foundation manon nemi. Kadagiti NGOs, o non-government organization, nga makasapol kadagiti donasyon, nga maidanon kadagiti tulong ng runan no kasta nga dumteng ti kalamidad. Daytoy iti pakasarita ak manong nemi kadagyaman ak launay iti anos mo nga nang urnos kalpasan nga inak and share ken ka ti Italiana. Sabi ko man damat na ibatik nga andal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padagrimngig. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Amor solo. Thank you, Amor. Hindi ka pa nagsurat. Thank you. Maraming salamat. Kadagiti amin ba't nagkanaanos nga nagbuya, papagayam. Naman pesan ko nga mabasa pa dagiti komentyo. Thank you kada kayo, amok nga bagayo nga very nice story. Congratulations. Babay na po. Thank you very much kada kayo amin. Amin ko sa kapada. Salamat.